santil hu. لشخلومي لقصربان جيرولي كتانا إن نشكي لتسقل آخل رو ره ليرهم جيرو جاك لشمان شنومي شو أدينك تشريش ليرهم خونا دومان سليهو 1 Corintios capítulo 13 Abanan tohyoko chinalebak chirisha in chiruli shamana in Sali capítulo 13 Linaguahra bokbal renakta quilchishuni li capítulo 13 Na adinak chirish lirahom Utnaguahakwish holdigankili nashkiekeli versículo 1 Usta nin naukratino balep li queen utebli angel abanan queen ka nin rahok chanchanit hun lich ich natsin tsopk malachunach kwahb natsambak shkiam chan abanan mo ko yota chishye balrekina in nakmak limatan reli atinak sa khalanjik atinobal manak li atinak ho prophet manak makah elinawom li naalep li papal li chabilal Inka, yo banchistieban na kui maka li rahom chisa chishuni la in maka akhae. Nakli apostol Paulo na atinak chirish li rahom, mukajota chi atinak chirishe eblikok na leba in kayak li rahbal hunak li saus, hunak li zekemk, hunak li karu, manak li shrahom, hunak li jugwa bekhrikin li ralal shkahol, manak rikin li sumatin, utmukuna atinak ta chirishe li Ilapay chirahomaan, manakli ahokaan, inka nanume nashkashu chishkuni li rahomaan. Li rahom li na adinakuli apostol Paulo haan, li rilbalet saka li shrailaleb li humtesal shtauban ru ut shtein ankile. Shkutbal li shtulani li kachol, shkutbal li karahom rikineb li kakomonain. Utaan khun shnimal ru li matan li nashkeke li santil musikayakh. Haan sakali rahomain li kakwilal manakli kwankilal li nashkeke li santil musikayakh resh panunkil chish khuni li humtesal. Holi nakaik hoem li kabanu homem li kakaush li pal. Chirish li kagwa Jesus u chirish bakwi eb li kach poyanamil. Li kagwa Jesus akikishtiak wichak naktake hop li rahom chan. Makakchik li rahom uthali kyoko rilban kya lakbara nakwansa shpeli ruchi chojain. Chan takui naklishtu am hunak yalbat soul zero hunakchik. Makali oshlo ink, makaroshlo inkili yu am. Linashechak salihu Mateo 24:12. Tanung taklima usilal, o kanaktake hok, li rahok sa shol, lishkia lep li tenamit. Utaan hun reheb likaro ashal ahel ruheb sa iblakakutan kilanakwan. Utari nakil kautnak lish pajil manak li rahok sa kalain. Ahel ru sa lishtu am li hong chupoyenam. Likak uspala nakwan hanakwi, ingarach chike hok li rahok, saibli ka iglesia, saibli komunil parpinoko taulimang, saibli hong chinakek parpinoko el, parpinoko nume rahlal kutan, holikish panule kako Jesus kishkut chaku, chandruna ushk, manak chandrush panunki, ushkutbal li rahomain. Kako Jesus kishkanabrik chikam chiruli cruz, sashkabalish nimalish, rahomain chirish li ruchi choj. La umagajik no koruchish pasbal, Magaja kunak lishkot besinkili rahom li nogoru chishpatzbal relegagwa Dios chirisha in. Magaji kunak kahuyaan lish ashtesinkili chuam li ralal li kunak kwechiribil chiruli kuru sashkabalahmak. Abananat kwaskwitsin. Usala ojo poyana mahung kwa turuk chish kut besinkil lish nimali karahom hoka in sakal chiruli kuru hokishbanu legagwa Jesus. Abanantikin li rusila legagwa Dios. No koruhan chischal palika rahlal kutan chishpanunkil kay chishkampal kay holi kishpanuli kakwa Jesus. Aban lishjalali lanak mahungwa turuk la ojo poyanam shkut besinkil li karaho polish ni malish rahom li kakwa Jesus li kishkut besi chiruli cruz nakikam sakagaba. Abanam no koru chischal palka rahlal kutan chishsikbal nak li rahoma in hali takachu ami Sali church, sali komunil, sali igles, sa chishkunil. Rekili hong chipanuhom, dina kabanu chimaka kagoy beni chidishan, yuka chishkot besingil bayak rekli rahomain. Yala aran. Leka ko Dios Dios so pesengagwe, nagkagoy beni sa honjik lekakahil.